Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba sidralun bermendung. Nyo sengaja lun putebi video nyo khusus ku urang yang ka pernah gelarang dan gepehareum urang tadarus. Urang beut nibak bulan suci Ramadan. Jadi nalun dengar cukup tat viral ka jino video Abu Mudi Mesra yang ka gepehareum urang tadarus. Jadi apa makna Abu Mudi yang ka gepehareum tadarus urang beut dengan mikrofon. Jadi pakon kagak harum secara gefonis langsung harum urung tadarus. Nyo yang pulai tatu manyo, nyo yang pulai tatu pu. Jadi di segi toh harum urung beut. Di segi toh harum urung pakai mikrofon. Di segi toh. Sedangkan tabut nibak bulan suci Ramadanyan bagi ketanyo sah-sah saja. Nyo tatu pu dro tu umat Islam wajib bagi ketanyo. Jadi pakon dikarenakan mengganggu got nyanteng, dikarenakan mengganggu urung tengah dengan na urung jabut pu dikarenakan hana betul tajwid. Ya, hana betul tajwid bak dikeun kadang hana betul bak semadu, hana betul bak itu mupo, hana betul bak di semetrom kadang wate dibeutnya. Jadi menyo hana betul bak tajwid wate dibeut, wate ditadarus malam suci Ramadan, hai tengku bangai nu tamong lam semujid, nu duk lam semujid, nu puruno urang yang beut tadarus malam suci Ramadan hai bangai, hai klo, baik kajak pehareum urang beut hai binatang. Namu pom. Menyo hae ka dengar urang beut ke hai binatang kajak pap ma ke gede saboh baik kaduk ibu mo Aceh lut. Nampu. Yang bu mo Aceh urang beut nyan wajib got ngon hana got menyo hana got hai binatang hana ruh tajwid ka tabong lam semedi ka purno baik gaduh kae lam pap ma ke. Baik gaduh kae hizinan hai binatang ka purno anu murid ke lam semedi menyo hana betul tajwid baik kajak pegah harum ke hai binatang. Hana harum urang beut nyan hai binatang. Guyu area su lam urang beut nyan. Jadi pu pasai tajak larang dan tajak pegah harum. Nyo yang pelelon temanyo. Menyo harum urang beut dengan mikrofon berarti harum yang pegah yang saya mendakwah dengan mikrofon. Harum total mengganggu gop mengganggu gop kerja mengganggu ketertiban gop yang mendakwah dengan telefon dan dengan mikrofon harum. Nampu. Jadi baik sembarangan untuk ngejak harum urung tadarus. Menyo hana betul tajwid, hana betul bak dibeut, hana betul bak dikeun ayat kadang tamang lam semejid kedeh. Ya nu tamang lam semejid nu purno urung. Nak roh dikeun wate dibeut lon urung beut cit malam puasa balkon. Malam suci Ramadan lon urung beut sebelum lon kujak merantau. Bak mencok-cok ayat, na urung 20 do, na urung 15 do, na urung 30 do. Jadi kamu waktu saat membeut menyokatoh malam poh 12 malam berarti kamu hanya menggunakan mic di luar. Hanya menggunakan kamu mic yang di luar. Kamu menggunakan mic yang di dalam masjid tegai. Jadi yang tak pegang harum ke urung beut berhad. Nyo yang pelelon temanyo. Fatwa yang kagak harum urung beut pakai mikrofon. Fatwa mengganggu banyak tengit. Ya. Mengganggu banyak tengit. Kayu jak lek ma ke gede menyo mengganggu hai ke dengar urung beut. Kayu jak pap ma ke gede menyo hai ke dengar urung beut. Nyo mana halun? Lon yang pegang hana harum urung yang beut. God ngon hana god tu urung belajar. Menyo ka tupu nyan hana god tajwid hana ruh bak dikeun kitab Quran, maka hai binatang katamong dalam masjid kapurno nak roh wate dibeut, wate dimicok-cok ayat lagi nyan nak roh dikeun. Jadi pu pasal jino yang ka tajak harum. Harum je lampap ma ke proposal yang ka kop nya nak harum. Yang ka bisnis inan online yang ka dakwah online inan hai binatang bak vlog maupun bak YouTube nya nak harum. Jika pegah dia. Nak harum pu hana. Harum je lama ke hidung binatang palih perutih hibi. Yang hibri yang dalam tubuh Abu Mudi Mesranya nak kafe si ahlak nak tilah dia. Nah so kerja kafe binatangnya, hana so kerja kafe lon kerja kafe Abu Mudi Mesranya. Kafe si ahlak nak tilah. Ubena fatwa Imam Syiah yang dikembangkan oleh binatangnya. Dan nak terdengar dalam perkara puasa bawa tak semaju boleh dengar tak doa. Perkara gepap magusnya. Hantam terdengar dari hindatu dekon. Sedangkan bermulaan dengan tak lakukan sesuatu yang baik di kitanya, harus tak bermulakan dengan doa bismillah si kurung-kurung ji hai binatang. Kon tak kop laju.
Nyoka mudakwah lagi-lagi pap ma gedung. Harum urung beut ngom mikrofon. Harum je lampap ma ku. Kita nyong dia bak gureka rukok na ke harum. Kita nyong dia lon rupi rukok si. Kita nyong dia bak gureka na harum rukok bana. Bagi lon harum rukok bapi lon pin. Kita nyong dia bak gureka. Pakon hang je harum rukok, pakon hang je harum proposal, pakon hang je harum riba. Pakon hang je harum yang dong-dong bak pintu penguasanya. Harum urung beut binatang paling hiklo. Antek Yahudi yang pegah harum urung beut. Urute bijeh Fir'un tu. Napa hati ke lon tenak lagi nya? Yang hana puas hati ke binatang kayu jauh video bak bang lahap mudi mesra dia. Ilmu apa yang abu mudi mesra nyan tapi iman hana benar tu pole urung droji. Nyan keturunan Minang. Minang kerbau abu mudi mesra nyan kon darah Aceh, kon asli Aceh cuma menetap sagai dia Aceh. Harum urung tadarus, harum je. Menyo hana betul kira-kira dibeut le urung. Menyo kira-kira wate dibeut na dengo merji hanaru hote dikin tajwid. Hanaru hote semupo, hanaru hote semadu, hanaru hote semeglung berarti. Dah tamong lah masjid. Nejak purno, baik gadoh no bulan puasa hai binatang. Bulan suci Ramadan wajib le katanya tabut dalam masjid maupun lam munasab. Apa pasal mengganggu pasal harum. Harum urung pajuh proposal nyam yang harum urung kop riba nyam yang harum hai binatang kon urung beut Al-Quran harum kaya apa harum hai binatang palih ke napa hati ke binatang kayu tamong dengku yang malim tiat baik gepam ma ke apa harum anti urung hafal Al-Quran macam na dilahap di mesranya benci dengan daya berkembangkan di mana-mana bak sago rata daerah nyampi benci di binatangnya senangi wate gop mate namun pok pajo bucit kop lah mulai abu mudi mesranya utak peng utak ho ilmu panjang iman tan tapi lagi abui makin kedua karap mate gaduh baba ayat-ayat gaduh petimang fatwa kafi syiah sabi Tiploh boh keturunan bangsa Aceh ka? Tiploh boh keturunan lebih ka bangsa Aceh? Hana ulama jamun yang peharum tadarus. Hana ulama jamun yang pegah katanya hotel dah buka puasa. Berawai tak kok baru tak kena. Hana tok bak silahap mudi mesranyan. Hana pernah lom kulingo lom imum maupun ulama maupun ustaz maupun dengku. Hana pernah lom dengo urung benci dan urung senang watena urung meninggal. Dan hana pernah lom dengo urung yang pegah menyonat dong rata dayah rata sago benci hana pernah lengo maka hai tengku bangai waten fatwa betul-betul bertimang-timang baik carong yang nana fai hadis tapi hana bertimang tu yang dalam hadis hai binatang palih ke baik gadoh ke pula ayat Allah baik gadoh kameme hadis untuk kami tapeng hai binatang palih yang kamu dakwah nyan mikrofon ka pakai mengganggu ketertiban gop si nah kasin ke kamu dakwah lagi yang ka upload le video di bak vlog bak Facebook maupun bak YouTube maupun bak apa mentau yang nak harum ci pegah dia pegah je harum urung tadarus harum je lam beut ma ke dum